En wale Sianga wel kel ka faidi chiron kin dang ro di dang ro de bakel sha look doctoring ma char chai nyokomi lat ke je wale lo tinare lok ntama ke gwada mane ba to ko ta ke cha to already ba to kon ke ripone dang ro ke diok ke ne ma mane je kaf ka garden kon ga to gwada mane gada tiene tato ka gati ti cha kwal take a look with me to get you by jan la gad la ka nanga ka bom man shall trafficking, which is a very bad thing. A lot ke je kume a kirme yadit kula la look kunten content the gook a ticket in la gook shall get profeni ticket in gad shop ko koru jandang reading one the chow jekan ankare wiki juba dong de kulo red guara dien and guada michiga tiake juba mo kadwa bill palm waken chaga chu intercept ke chaka kef cha gwantor biel chaja kapinya la ban ko jela ka ban thangwan ban te gwar te tin ka te dol te tin la dol tiene sigane ti dit kene re tot ke dol tiene ko kamu te pe ko mi charan mu ka kwen chaji mu ka dor ke bi dong ba ji chu convince no bai nang dul goro no jen ta dana chalat gwada mo mi ci turbilen ca jiana turbilen jiana ka bar zal by the way jen gwada no ga gaten ken ka gad jane ti cha kaf mi ya kavo dio je cha tene ya mo ke yo do no kwiche mane diene she mane ken kwiken re gad ken chana ti chana ku kan lo per ko tela gad de wich mi cha gad cha ko be ka da dof cha turbil cha jogo no war gadun jane ka gad nang yen kene kaya kuma ndian te kan ngajo kan gada tini korun misiran gado gor ngam de tiech lo chaji gano tele ka document chare le ka kan ka kwi gandi tini ka gwasa mo ya ngaje no tele gada ti tele ka wargan jelga ke and then che kuma ka je kono ka sha ka banang re wi ki juba la gat nan ka gwada mo alo kaneti wa te dong gor waga kwa ke ngai kon shal trafficking jega long chema gwa ngai ka lin kon ben o kwal ka gat gona te gol kan gat chup ko koru di jandang ro ngwan tin le che kwal ka ne ke ko ku she man de nen go te ka gat sha nang ke sha nang ne du no ka gat jane tel mi chalar ko dong mo de gan wo te tin badman chala ne je o gat ti ka gan ngane ka gat jane ka man chi kule tuok tin kan gan mi sha ka nango ka ku jandane ga ne le ke je chaga chayu kapchong chaga nyo lo jok of course chaga lo jok ine de kon te galwang chalar no kan gar ti ba ka lo jok na ko harap chaga to chago kem no Central Equatoria ti police officially kine de kon ten gwado mashikala ba investigation ba jalat lo ko da dan te ka tetten lo ko da dan man like kona nen ti wud la chang wud jangam la chang wud mo wajen ke mon wo nangat ko kaneten kontin de larno letken shal trafficking mo xiang mo jeg long chi xiang mo gwa ko gat nang ke bawo larwe lo ko da me gor ko mo ka lo ko da mo ke no tero de link ke kume en church organization mo shale Stone International Church and Stone International Church alaken la nang kan gat ke pinwen biga ga nang ka kuchi mana die ne ejele na ne o te gare ya kwal kwai gwara an cha nang tin ngai kan ma dan le rode so chai la do ne era mi dong te ka lwa ko da me ne cha gu no jen e jera ma dana dong nangat ki te ka to ne so cha raj mo chai la do no chale Stone International Church ki kan la do kan ne kon te ka gat ti nang ne ka dul gora awul ju no me ga nang dul gora ngum ku che man die na che man ken ku ken so ne me cha gat to cha lo jog ne me chale shal trafficking gori no biya gat kun biya careful ko ne nan ka gat ka kuchi mane diena ko cha ti laran ti no warga cha nguno morkan gur jane warga dan chi ga tainten ko ba ko ngaje no gur kan mor chi ga jitu bla to ka kam organization mane ko ba nan gat ko ne men je ga che chong ngai kon te gat badan tame gat to bad kan ka jong le bad gon dial kan gat to la nan to ken ga re jane bane bukan len wo murle nang kan gat la kan gat kwal ba gat ba ko nang ba nang re wi ke juba ba mo ke yodial so chirme kokkan gat
cha jo no no mo she bugwa she buk she kon bon yam gaja so gar chu kor yen dang ro ngwan ka gu ka gwar nyet ntama cha lo maniken tanin watu buka kan chanen gwat mone wana ka report din mishanya walat you know ka jen kwi sar bake me yadi de mon bana kulu we ka jen dung da khma char ka jen lukan dan lokaje no la kira je jen che we ka ngade ne ka Djibouti ne ka nyam antama chi ponde an sar bake me yadit wa che chubka Kampala lo te ka Uganda antama no jen chubka Sunday la wude chalka me Uganda president Yoweri Kaguta Museveni KM7 la kwer Uganda me shi babu wan jama ke election jena wa ba jala kwara ka shanga wero mode kon lare ke run ka shanga wero ka pay di ron kin dano jandare ba kele jen ba jolat kwara moni ba ceremony no ba jolat ki inauguration mo no ka dor shal ke kololo independent ground ka Kampala jen gwa dana ba jolat kwara ten she president point la president Museveni cha cordial no cheke invite ka Africa ke leonate kona bionen gwada danen wa kam kwer anyokten chenete kontela ji Uganda Electoral Commission no kala rone ne chategnate ngwan long to cha invite ken and ne ti la ji Electoral Commission ne kane Museveni it's a part ke 70% ala che wi go kwote ge jan baro no karamadan and kuje men konken wude shalke Robert Shagulanyi ke men shalke Bobi Wine tene jene ke 25% wiko kurka maja mo e man medit ka kuje mo ko chi selpa ke mi yadi tajen va che show before selpa ke mi yadi kan we ke Uganda selpa ke che jen che we ke Djibouti Djibouti tiga kwer mlat ko kwerabo wude la Djibouti president wude chalke Ismail Omar jen cha kwan bola kwer lo cha jawlat kwerbone ke dio jen sarde pai wena ji point en sel pakem yadi ya nyago jongon je cha jongon je jon wojin kureni je ana ka Kampala ngun ndang diok ana che chuwen winimi so ne me le rode so right now right corner kire jaka Kampala ngai kone men la mara ken Museveni ngai kona mar let ko nakana kel kano moy ko Museveni moje yo ko Museveni la mara je gwada dan ngai jeno jege yoten de kon junen bonno an South Sudan especially ne kon te Juba tente ka Kampala chicken mitele kwanrebe ka Uganda china de tek de na de career so kuje mo to South Sudan taken relationship ke kum Uganda a chang men Museveni naga na ke la de jagabana ba ko nak nakanwari ka jan ku ko to ganitama wa ngod relationship de kana kir ngod dide lonko ngod kirwe kam jure jaga yo so na mo amiten je relationship da ante ka mi chet ka ga mutok de kwende ja gag de trade ba de ja gag so term de la de nyok ngai kon diale kan kwar South Sudan dial politician gad ken ka Uganda chigo kokodultin so everything we mean that tukume Uganda tega marke kum South Sudan long ko ne dial gor kan Uganda gad man en ran cheng ne Uganda ngai kon a refugees ba ka Uganda so a relationship me bum mi chi kira la talk cha Museveni del padare je del kongarlit kadare we boka inauguration de ke sermon malat ke wada kwarka ko je relationship dana tike ka go kira bon wo dong ba padarun den bi Museveni ba gwada mitel mi ci tong ne jen kaja so na me amla rode ka kwi wud ko mishal ka me kir chalat bo dong bu ko radio je ka kor bi ko rai ken jen kwar Uganda ka do dana dong to South Sudan tiasa de we ka je do we ka ja kwana ben gwada me ka dakma cha ne de wanti na zano reng ma char ba jelu ne ki balun ka changa den an wal em right corner changa wel kel ko pa di ron kin dang ro yandang re bakel ala dakma char cha lu de cha nyo mo to ka ja dakma char kwer kuma spele ayu ka jaram kelandan e tan mal ke 2018 peace agreement e dan ken e kire ko gwade dan meje kon meje to get 2013 to kondi alme dan chala kiri konanen ja ko men ji Uganda de niken ka shu dar ma cha choro do weekend bonda medical ka ja den ga kore chikin yadi chiloide jat jana go dare ma cha dare na ga den chen ware cha to ko men ga ka
lo kir target ke le gor jeno dan wa dar kan ke chin war chicken kiri kan de chicken Dr. Machar kan de support jem nen kon teme mara kan ne de kon lu gareng Machar mar midit we ne ka kun point lat ken ke wana ta bande ngai ne na we ne ka re gai cook we ne ka kan lol gat kon ni na we kan ideal ko kien kan titi chicken reng Machar kan nak so jem nen yene chi mat ka nga ke kir mi yadit reason dan merken ke kir ko riang Machar e waje ne che position dia che ka block e che na che ka no go wona kan wore ka tel ram cha pen ke ne kon la tela politician wore no shwan wore chwa le ka ke ye cha no kon wore jin ba jin no la to kon wore ka ta dan an be kiji aduno mu wi intimidation we je use chit ko de na control ko bom ke bana ka bom ke bana mo ke yo no na mo chai buno ka je ko jen dan le rode Dr. Machar ne ga chenge dana sha yen ke je me sha yen ke chen dang ro ba ke la pa dio ko kin dang ro yen dang ro le di je tere ti jen an rona me ke lu tere ti jen so talmi yen mlada don te nyura tin kan wali bano ba jelun gwan mo kan di ala kon te ke le kin mi hadi nuare te ko ken ke busy gor ken de Dr. Machar de je yen de la ro jen te ke dwer jen ta dan te ke ten so everybody jandana gore ko gui kan mi Dr. Machar cha yen dong bele take space ka kan ware kui kan no ware ti gui kan lat kan ka jektin runa kan re kon tin bu ko lugurun a chingi Dr. Machar u jen bo den cha ka den no so no mo amitin gwada cha yen ka je Dr. Machar ne dia lo den jat ka mi dan shora lat ko en tai dan yan ka je yan ka Dr. Machar kan je kware ka kwire ka mi dan ji to ka Nasir ba chi en chang anyam ka so dan bu kor bu tokten la kur shora lat ne ka Western Bargazal ne ka jen Equatoria gwada dan ti SPLA ayo ten shaka ma ka SPLA ayo but tong mi cha gu je very important place ko tele ne ti chicken ware ti ten gwan rin werten la bum ka wari kan mala nok jen ko la to ga ka apanal ka Nasir ci mi ko la dak pinya ta mare ka South Sudan kelu to ka Nasir ko chin war ci ka resistant ka kuma jane jen ta dan let kirmi yadi de ka kuje mo Dr. Machar tere te jen and then quite expecting o jen ba jelun very soon ci ta dan ngai ko ne je no ci international community ci ga shoot African Union ba ci ga shoot ba kene dialten wan motion ci ga mane United Nation United State kan dialten gorgo de so dan der mal ci ga shoot yo kan kirno jin loinga loin Dr. Machar amala be anata ke be gwakel ba mala mo ba jeri aleka no jen kwala liban tamen wo balane ko ngur tup ko pressure ko kir lemngu lebdo mala be Dr. Machar beran den ba ko in kwar ba jalat dino ngode en kir mi yadi chirede chakola do ne Africa Union ta dan let kan pressure ga je wa mu gwa ko der tam de maler ben ga so dan der yen ko mu ken shikir mi yadi chena chekalin en juba na mo ba je dil cap ane ko lan wore ke ne ko la ji Equatoria even including jang panken content chamalat ke kim yadit chanok ko na tana ko dia la queen kwara lat ke gwa kim yadit na che displaced ko jenen yan makana Museveni right now chi mchane no we Uganda o kan de plan ken let ken ke so kujamo African Union chigajek no Canadian Council boni to go tin ka political group chigajek no ka kwi malga medane cha tange 2018 ko do dan de naw nyam ka jam nyok ba kan rit la African Union ba chigajek ka kum Uganda no chigajek ba ka ji South African kan shop ka juba so chigajek ne dialati ka do dan ba South Sudan bu nyam ka je ko mu warom yitin no chi wuce bata kamal en wale Dr. Machar cha nan gwa lok ka ban mandan bro lad ban je lingi yo ka do dan en che open pinga je ko me chang e chan linga ne che ko lingi do be dan e gwa inke pot kanga je me ku pot kanga le jogno ne en cha yo chet ke back rusa ki kid rusa makan ka market no and then chwa thor biere kanang ka shuru shal ka me pol nang chu terbil pot kang chu janang ka terbil mo terbil ching chi terbil kume yen ku pot kanga le jogno di terbile me luni jok a changar yarbo akam ke she mare ko edundien che don kuma na mo ameritin ci pot kang ba she le deny de no te ga yuti chop ke kidu ku dang de te cha la jogo no te che tu bu wari shalwalat ke te che cha kam go gwai
no more ba e ka chanyo juno bon wote ga $30,000 tichitup tiche kambon nuer wai army eko ba kumba ja attack che jo no more forest she true that is wrong information ka jo dana chelat keje so diale cha no wir yala real tini ka kaine shi tok tele nuer wai army tichine fan ka nyok tele connection ba ka nuer wai army geru nasara weda ke nasara dora kane den kon nyin ke kuma ko kanwari don jen do budan dong lel ke jeno ka ja anyok bu kon ngaje no en kori china liu ka jen different part of South Sudan mo no ka tele me cha lelten mo de bom dung nasara longa jamo ci winan te ngwan chege so jen mu kala no ne kir do ale jen kane te kon la nuer community achima politician gwe jen one ti mi cha ka yande nuer de yutel tar ka juba jen ta dan gwe kane je en yet ngoda bo nuer bum ka achen gwe jen reng ma cha dere yen ke dere ko ken dere kalat still tele me benno kane di chalat ki nuer en kon shun kel ge je ka nuer mo ti chi kan lose no hope ka dwalen ko dong baji wuch gwa kom titen ko kom no dong jero gat ku jamo ka ga dong te ka saf kan do den ka dong tel de kan sham jen tiran kula goro dere dun dere je ya dong jen tade ban mela re ga longo ne na raja dana la kan kula lat ke jo dana be ni ala jen nyodo mono dong chikan ngwa chikan ge kwich ko jina mu gang no kom la tok churai ko ru ne me belawe back fire ke ki be karma beloben mu nyodo run mi je chila belo to ko jirun ko chi community chikan bi kwan ke chikan bi support so de ga charno baname ken kon charno kan wer kon te kel ke kir mi yadi we can je no kir be rich forever no anyok ala run wona ken ka wa chiga dong so dong mu dong i jek instrument be ban pinyo ko tidial la ga ku ko betem mu ban pinga ne ko ken ko te lia bulo to ko ke minalo shinga gwa gad ku even ne ko ken ko ne ban pin ban mu ku le let chikara me mo metel future jen jeka je chim gwa jeka long so ku mo reng ma char badil barare te jen ke ripodan chalat dino shinga chakulat kwale ku de ku le lane ko ne mentama a pressure take international community alaman shalan conditional release o baring machar badi luñ a tele melat keten mi yalar no aluñ ke baluñ already mi yalar reng machar berat badi luñ ajan dan te kering machar no scoring machar menanya guju ba ci lar ma lar kenten chalgati international community so kujamo reng machar mas badil kamrar reti jen report medela je report dan gore de nya kon kelen ban nyoje kan at report biate mal bye